खण खात्याच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाच्या प्रकरणात आरोपी ॲक्टिव्हिस्ट क्लॉड आल्वारिसाचे अटकपूर्व जामीनाचो निकाल पणजे प्रधान जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान राखून दवरला। आपल्याचेर फक्त राजकीय दबावाक लागून केस घाल्या म्हूण क्लॉडाचो दावो। पुलीस म्हणटात क्लॉड जमाव घेवन खण खात्यात पावलो आणि ताणें कुलूप मारले। ताचे साथीदारांक सोदून कारस्थाना एक्सपोज करूंक तांकां क्लॉडाची कस्टडी जाय। पणजे प्रधान जिल्लो आणि सत्र न्यायालयात खण खात्याच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाच्या प्रकरणात ॲक्टिव्हिस्ट क्लॉडाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी जाली। कुलूप मारपी आरोपी ॲक्टिव्हिस्ट क्लॉड आल्वारिसान हात वयर काढले। तो सांगता आपूण कुलूप मारपाक नाशिल्लोच, राजकीय दबावान आपल्याक घुसपावप चल्ला। I have filed an anticipatory bail for Claude Alvarez and Rahul Basu, against whom a completely false, fictitious and concocted complaint has been filed. It is an incident which has taken place on the 13th or 12th of May this year, and it is surprising that the police now are seeking custodial interrogation of Claude and Rahul. This is almost a month after the incident. Now, in the say of their to my bail application, they have stated that they want him for recovery of some banner or some such thing, which clearly cannot be the ground, because the Supreme Court has repeatedly said, do not arrest people unless there is genuine grounds. The offences are very simple in nature, even if they are concocted. पणजे पुलीस म्हणटात खण खात्याच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाक जमावाक व्हरपी क्लॉड भितर सेक्युरिटी गार्ड आसतना फक्त कुलूप मारून वगी रावलो ना, खात्याच्या बोर्डाचेर दुसरो बोर्ड मारलो। ह्या प्रकारात कोण कोण आशिल्ले ते सोदूंक क्लॉडाची कस्टडी चौकशी जावंक जाय। हे कारस्थान उक्ताडार हाडूंक तशेंच बॅनराक कोणे फंडिंग केले ताका सोदूंक क्लॉडाची कस्टडी चौकशी जाय। दोनूय वटया आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान निकाल शुक्रारा दनपार मेरेन राखून दवरला। तो मेरेन क्लॉडाक अंतरीम जामीन लागू। पुलीस ताका भितर वडोवंक शकना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। माविनाचे 2001तले पॉवर स्कॅमाचे कोर्ट केशीत सरकारी आदोगाता बरोबर आपल्याकूय वांटेकार करचो म्हूण ॲक्टिव्हिस्टाचे याचिकेचेर ब्रेस्तारा सुनावणी सुरू जाली। पणजेच्या सेशन्स कोर्टात केस चल्ल्या। ह्या केशींतलो आरोपी माविन गुदिनो आणि कागाळ करपी मनोहर पर्रीकार हे सद्याक एकाच सरकारांत मंत्री आणि मुख्यमंत्री। ताका लागून केस निष्पक्ष चलतली म्हणपाचेर दुबाव। 2001तली मूळ पॉवर स्कॅमाची ट्रायल कोर्टात अजून सुरू जावपाचीच आसा। आरोपी माविन आणि कागाळ करपी पर्रीकार दोगूय सरकारात। ही केस प्रामाणिकपणान सरकार फुडें व्हरतलो म्हणपाचेरूच फिर्यादीक दुबाव। ब्रेस्तारा पणजे सेशन्स कोर्टात फिर्यादी ॲक्टिव्हिस्ट आयरिशान हे केशीत सरकारी आदोगाता बरोबर आपल्याक वांटेकार करचो म्हूण आर्ग्युमेंट घालो। The special reasons why I am trying to assist the prosecution for one particular reason, that the original complainant Mr. Manohar Parrikar and the accused Mavin Gudino now have become strange bedfellows. They are in the same cabinet. So in 2001, Manohar Parrikar had accused Mavin Gudino of a power scam to the tune of 30 crores. Today he is part of his own cabinet and he may try to derail the trial. And that is the reason I have sought to assist the prosecution. मॉविन आणि बाकीच्या दोगा ताचे बरोबरच्या आरोपींनी आयरिशेच्या अर्जाक हरकत घेतली। आयरिश खंय आपलो स्वार्थ साधूंक सोदता। कोर्टान केस 13 जुलयाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।